Non gbogbo ne kun asumi ton la gaji. Kami ton lo, non gbogbo ne kunu ya. Non gbogbo ye bo. Non gbogbo ganji mo hita, mo ton leg mo taji na. Non gbogbo mo lan do. Non gbogbo ne kun asumi ton la gaji. Kami ton lo, non gbogbo ne kunu ya. Non gbogbo ye bo. Non gbogbo ganji mo hita, mo ton leg mo taji na. Non gbogbo mo lan do ganji. Bon mi lo bibelo mo e. Mina mo do ke ven ne ki on ton la bi tombo lo chan, bo ven la bi no lo chan. Mi lo gbogbo ni e. Mina mo na be ala lo tanu. Bon da o bebe, ba an to e doni ma doni kaka wo no am fi de nya jeni o wa so am la. Au mouiller au fleur bi kulo to an li lebo le vrai ton ni mena drain de menwe an drain mena ko on mo ko de menwe ganji e ko be ma lo yi don an ne to me ne an ne to me ja réveiller ton quoi en réveiller ton quoi donc il en là omega mi ko no ka mi to bi to yon la ni ma ko no me nu mi to bla o nu ye da po no mi gubo na bibia mi de mi guwa ma huhu mi me yon le e ala e mo me pauvre le ala geki na to ha me mi de ko ya ji edi e de shoko wa shoko bo yon na to ha we na to ha we me boss le ba le ndogbe nu boss le to ho me le me om da fe le yen da pa ndogbe ye mi no briser ka nu yon le be no vivi nu mi ko Right, boss le wo ye ton, non ba entrer coucher sanitaire, kabi chame salon sanitaire mon louer nu ye pon. Alors oui boss le chabi anobo louer ho nu da gbe ne. Right? Boss le no ze 2 mois de gudo de. On doi go no wa yo ye ka ma on di bla kuse. Boss le no ti portable ton do ye pon. Right? Après no je go me hokwa dudu ho ya ne. Yo boss le kaka di bla ya fi. Enen boss le no go do we no bag ma mo la ti copine pa. No ti famille kwe. Kwa me sunu ho ho je na yo me blo mo mi mo asu je jo mi do nu. Que ce soit pour rire, apprendre ou simplement passer du temps à regarder des contenus amusants, il y en a pour tous les goûts sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir de nouveaux contenus divertissants. Merci d'avoir regardé et à bientôt.